Ganyan na, diri matingdog ang sugangan induhala ang sikisiki. Ani katulong mo mainterpretar sa primero nga series sa Kuratsa. Waray iba kundi yan atong takos nga Hermana Mayor, yan ang atuig. Miss Majela Chitongko Itsinova, papalisa naman kan attorney Efren Sabong, Tukar Maestro. Dako was salamat, Attorney Efren Sabo and Ms. Majela Chitongko Hitchanova.